Maya pagat panapon po kaya kayungan, tigunaman tayo pong ngeni ing kapitungal do novena parangal, king kaya katang patulunan ni Santa Monica. Talakad tamo po at magkanta king dalit apamuklat. Siklod tamo po. Ginubos niyan mo, wari pong labi ko. O Diyos ko, sumawag ka po kako. Ligaya king Ipa, king Anak, at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamungan po. Ginubong Yesu Kristo, Diyos ning kayapan, iba ning pakalulu at ginuning sablang tula. Ika pong sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso. Ika pong panaligan ko at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman po ing palsintan ko, ketang hanggang agyuna ning pakalulong lelangan mo. Antimo po akong esukat marap, king kakamalkamalan mong katasan, ulining dakal kong kasalanan, ama ka sumami karingmal ang mata mo, makasakab ko po king mal abilis mo, ani ko pong sisising manyawad pakalulu, ampon patawad king sabla kong kasalanan, uling balo ko pong matalastas king ika po ing kapilanman, may isakwil ing pusong sisisi, at magpakumbaba. At uling balo ko naman ping ika po ing pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mga intuliran, ulining kayalandang loob at kapaliwasan. Antimo ing pamagkalam mo kang Patricio at San Agustin, asawa at anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadwana na kiyaka, at alang-alang naman king dakal alwang bibo na king ulira. Magdatila ka po, Jesus at Ginuko. Pagkala mo sa po kako, ing patawad ning sabla kong kasalanan, ayadwan ko kaya ka kaniting nobena, king pamamilatanan ng indukong Santa Monica pagsantungan ko. Ampat king sabla mo kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlub, panyawad kong antawad kaya ka. At ngako king sisisyan kong misan at makalilibo ing pamikasala ko kaya ka. At tatanto kong matibe, namiyuman mikasala, king kasaupa ning kaya kang malagrasya. Pagkala mo sa puka ko, ing pamagparating susuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, ing pamikasi kaya ka, at malmong grasya, akal nandang akit ampon nabangnan kayan kinligaya, kaya bening Diyos sipat Espiritu, manggaking alanganga yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, kita mo po, maligayang patulunan ding Indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Indu ning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesyang San Agustin, ining mayuming pamagdebosyon, daraon kaya ka iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan,
arapan ginutang Dios, karing kalulong mabibingbing, ampon penganak amenga waglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indung masipit magnasa, king pangakabus ding anak da. O maligayang Santa, ampat ikapu balo mong penibalan, ing pibale-bale mo at katubale pa, king kalaro mong pamanyapat, king kabanalan, at ayamuyot mo naman, ing sinta ng patrisyong sadyang palpimwa, king grasya mo, king ganaka mo, kamong lub at kapibabatan, at ti Agustin naman, apanakom ya naman lub, king lugod mo, pamanalangin, luat, pamagpenitensya, inyasat pigmulalande, ding meto balayan, ing pibale-bale mo, ulining karatunan at pamiyagayagayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral, karing katubale mo. Magdatila ka po, malugod mingindu, balikdan mo no mansa, ding pibale-bale mi at katubale, banakeman mong dumatun at mikakasundu, at esa ngayong mayuyungwan itang karatunan ang masakit ng penabilin kaya kataning ginutang Jesucristo. Yaping itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawan mo kesa ketang ganakang bininyagan, abinaming kaministilan, king dieti. Kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayakma kang Jesus. Kanitang pamaningat at pamanyasat, king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak. Aantiking mga latilapat malalagwalang amuyutan, inyapin mo ang demonyo, pisasakita nung siran. Daptan mo sapo, king ela mawiwili, king kaparangalan, akapad ng binaring kayanakan. Nunemyela sa king kalarong takot king Diyos, apanibataning tune kabyasnan. Bang tingupayang king pangabyeming mikakasundo at misasanlugketi, apalaran ning miyabe-yabe mo naman kayang banwa. Antimoying pamiyabe-yabe yung iko ning asawa mo at anak. At kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanganga yanasa. Panalangin king Kapitong Aldo, ganaka ng Santa Monica. Maligayang indu at pintakasiming Santa Monica, uli na sa punitang ganakamong pepakit king asawa mo, nano patat pegaralan at tindalan mo miyamasamas inugali na, ing kayo yung yunga na ampon kapad na, at may biyasa na kamang minulad, nung bugnutiat mo at kapilanman, may pakibatan kabang muaya. Nune bagkus isa sadya mo, at panimunan daraptan, itang amanan mong kaparana, bayasang minwa. Yadwan po kaya ka malugoday hindu, pakiabutan mo sa kaya kami, iting emunanong ganakang kaministilan, at tutu kaya kami. Baming asyasat at pabanalan niya masamas, itang anggang paingat at pisasat na kekening Diyos. Pakirasan mo sa kaya kami malugoday hindu. Ingrasyang itinan, patinay yadwan mi kaya ka, kaniting novena, nung makaligaya king Diyos at makakayap naman kaya kami yanasa. King katahimikan, sambitantala, ding grasyang buritang nabangnan, king pamamilataning panalangin ng Santa Monica. Ibami at subanwa, misambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuaning loob mo, kaya tisulip antibanwa.
Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Dios sa tsukya ka. Nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mong Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at subanwa, misamban ng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo, ket isulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Dios sa tsukya ka. Nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mong Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at subanwa, misamban ng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo, ket isulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Dios sa tsukya ka. Nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Panalangin akapupusan king Aldo. O mapamakalulong Diyos, tula rading malulungkot, at biyaning manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiramdaman, ing dakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, ulining pamamilatan da ilang adwa, king tangisan misa ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, ulining malagrasya mo, ulining ginuming Jesucristo ang anak mo, kambe mo mabibye at manibala, ampon ng Espiritu Santo yanasa. Talakad tampo at ikanta ing pamupos sa dalip.
king lagyo ng ipat, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Mayap at magrasyang bengi po kay katamongan. At yuta na po ngeni king kapitong aldo ning kay katamong novenaryo, parangal king kay katamong patulunan, Santa Monica. Kaniti pong aldo, kambe na rin kay katamong sariling panalangin at kapagnasan, iabe tala po ring makatuking intentions. Para ka rin kay katamong offerors, apin po rin kay katamong kaparokya, manibatan king Barangay San Pablo, kayabe po rin karelang Chapel Pastoral Council, Parian Norte, kayabe rin karelang Chapel Pastoral Council, Ministry on Church Greeters and Collectors, Serviday Choir, Honorarias. Para po ka rin kay katamong lay sponsors, Brother Jose, LV, and Mrs. Lilia Cunanan and family, Brother Jojo and Mrs. Catherine Tuazon and family, Brother Jojo and Mrs. Linda Roque and family, Sister Cheryl de Guzman and family, Captain Carnita Idos and family, Brother Odi and Sister Loli Soon and family, Sister Marion Torres, Brother Ronald and Sister Alice Reyes and family, Sister Evelyn Lacab. Para po ka rin kaya katamong mass intentions, pasalamat ng Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Jet Manalang, Joe and Rose Tolentino and family, Joey and Nor Turla and family, Hector and Mirna Quizon and family, Ryan and Sel Martinez and family, Eduardo and Beneriza Manarang and family, Eldwin Dizon, May Lyson, Gilbert and Monet Sanchez, Vince Ashley de Guzman, Jem Amor Bondok and family, Virginia Medellin, para puking aldo ng Kebaitan, Father Manuel Santa Maria, Manilin Dialca, Jimmy Gomez, Pelalita Laput, Noel Pilaw, para puking special intention ng Deeds and Lita David and family, Maria Lourdes Tapnio, Arcel Borja, Father Adrian Paule, Villamor and Rizalina Tolentino, Leia Mandab, para puking speedy recovery ng Angel Fajardo, Angelina Lizing, Monica De Leon, Jan Richeluz Kakapit, Remy G. Mateo, Gloria Torres, Jillian Velasco, para puking Kaladwadari Domingo Sr., Lizelle, Erlinda, Domingo Jr., Allen, Fortunato, Asteria, Lita, Alex, Julia, Adriano, Rosita, Roel, Felipe, Perla,
Federico, Florencia, Reynaldo, Jefferson, Bartolome, Medina, Nestor, Elena para Quinqueyang 40 days, Vicente, Jesus Jr., Elizabeth, Maria, Giancarlo, at ding sa Blancaladua, King Purgatorio. Ing kakatamo pong kapag masusyan, panimunan ning kakatamong bisitang pari, Reverendo Padre Jerome C. Roque, Spiritual Director ng Pre-College Department, King Mother of Good Counsel Seminary. Makyabi tamo pong magkanta, King Dalit.
King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Ing grasya ning ginuta mong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, sa ting pamakiagum ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. Maya pabengi po kalugurang kong kapatan. At sutana, king kapito ng aldo, ning kay katamong pamagdubena, antimong parangal, king kay katang patulunan ni Santa Monica. Kaniting misa, pagmasasyantayan naman, ing kapyestana ning metong, karing 12 alagad ning Ginoo, San Bartolome, o mayayaos mo namang Nathaniel. Anyaran taming saw at pamamilata ng San Bartolome, bani katamo mo naman, lakwas tayo pang akilaling Ginoo, king Bieta. Ganakantalang yeni at pagkalungkutan at sisyan, di nga gawatang kakulangan at kasalanan, at maniga po tamo king pakalulunan ng Diyos. Bagkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayon to. Kingis. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana king biye alanganga. Gloria in excelsis Deo. King Diyos, King Kakatos,
Manalangin tam. Oy paming mayupaya, pasignangan mo kami, king kasalpantayanan, aminubog kang San Bartolome, at kapilan man tapat kang Kristo. Gustan mong maging tandane ning kaligtasan, ingke kang Santa Iglesia, para karing sablang bansa king yatu. Itiadwan mi, kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari, kambemot ing Espiritu Santo, Diyos manggaman, kingalanganga. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ing metong anghel nga nakanako. Mekeni ipakit keke ko, ing babaeng maging asawa ning kordero. Liban nako ning espiritu, at inatad nako ning anghel, king babo ning metong amatas abundok. Pepakit niya kanako ing Jerusalem, ing banal a syudad at titipa manibat banwa at ibat king Dios. Mas lagya iti pauli ning kaligayan ning Dios. Kikislapyang anting mahulagang batu, anting aspe at malino anting kristal. Makapaligid yang mata sa pader at atin yang labing aduang pasbol, ating bante anghel, king balang metong. Makasulat lo ka ring pasbul, ding lagyo, ring labing aduang lahi ning Israel. Ating atlong pasbul, king dane paralayo, at lu king dane mauli, at lu king dane pangulo, at lu king dane paroba. At iniyang labing aduang batong pundasyon ing pader ning syudad, at makasulat lakareti ding lagyo ring labing aduang apostol ning kordero. Amano ning Ginoo. Ding kakaluguran mo ipamalitaro ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo. At ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitaro ing ligayo ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ipakilala dalo ring sabla, ring mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan ning kekang kayarian. Ing pamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Makatuliran niya ing Ginoo king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit niya ing Ginoo karing sablang tapat mamaus keyo, karing sablang king katutuan mamaus keyo. Rabi, ikaw ing anak ning Dios, ikaw ing ari ning Israel.
Inginu mantabe yake kayo. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang sanawan. Kimpanahon na ito, penintun ng Felipe i Nathaniel, at inyang ikit ne nga nakaya. At tagpuan miya itang mababanggit king libro ng batas, as sinulat ng Moises, at mababanggit mo naman karing kasulatan ding propeta. I Jesus ning Nazaret, anak ng Jose. Nga nang kinutang Nathaniel, at inwaring mayap, alalto Nazaret. May kibatsi Felipe, tara, lawan mo. Inyang ikit ng Jesus, ing lalapit siya'y Nathaniel, nga nang migsalita tungkol kang Nathaniel. O yan, ing tune Israelita, kaya alakang akit a pamagkunwari. Kitang ng Nathaniel, kaya makanano mo kong akilala. Bayo na kay naus Felipe, nga na may kibat Jesus, ikit na nakangatsu, lalam ning dutong ahigera. Nga ng Nathaniel, Rabay, ika ing anak ning Diyos, ika ing ari ning Israel. May kibat siya, Jesus. Maniwala ko wari, uli na mo ning sinabi ko kay kang ikit na kangatsu lalam ning dutong ahigera. Maigit pa kanyan, ing akit mo. At tiglong ng Jesus, ing katutuan sa sabyang ko kaya kayungan. Akit siyang makabuklat ing banwa, at ding anghel ng Diyos, ti pamanikla, king tulid ning anak ning tao. Kapatid, ding mahip ng balita ng kayakatang kaligtasan. Pasibayo po, mayap abengi kaya kayungan. Pakidakeye po, ing mayap abengi, karing kaya kayong kasiping asisimba. Pampilantaning aldaw na benay ni? Miyaliwala pa balo. Pampilantana po. Kapito. Agtas lang gamat deng may kakumpleto na king pito. Tas lapong gamat. Okay, very good. Ninuretang epo may ibog miras kim pito. Ninureng kulang-kulang. O ita. Opo, tatinang may kawalo, atinang may kawalo. Sinobra kayo yata. Palakpakan tayo po, nga pong ilo. Neng mumunta kami karing pisamban, neng makukumbira kaming magmisa, potang lumapit la ring pengari, lalong-lalo na potang ring pengari, tutukido pong sisimba, ding karelang anak, kikilikan dala ring bingot ng anak, pasikloran dala, mag-bless ka kang among. Minsan, dala pasikloran ke kami. Neng kay pakilik do pa ke kami, ding anak. Inga papansinan ko, at potang kikilikan ko ding anak, pakalawe-lawe na ako, ding anak. Pakabulagat na ring mata na, mua sabi, mua pinta, nanuya klaseng lawita, tahimik ya mo. Kayari na kang pakalawe-lawe, ding anak. Aba, atin ang tutulo, kaya ring mata na. Potang may nga gane, subli ko na king pengari. Nano pong awastam kanita? Sige, muli ko pa, pakibaluan niya pa. Yapin ng assignment yun. Nano pong awasta ka rin?
Nakuman mo mangilala. Nga tamo po, ne? Inganak, mangilalayo. Potang paluwal making bale, manakit siyang aliwang lupa, manakit siyang aliwang tao, balong mangilalay yung anak. Potang ene bubulad, potang ene titiman, aliwane lupa, ingakakit na, at magumpisa na maging komportabli, irritated yun, may iritaying anak. Ang gaking mga gaya, mangilala, nga tamo po, kayong makanitang karanasan na rin anak. Mangilala ya, at metong mo yung dahilan, no, ba't mangilala ya? Nanipekasan kan, at mangilala la rin anak. Uling, eno, kakilala, ring makapadurot kayo. Eno, kakilala, detang taong kikilik kayo. Ela pamilyar kayo, ding lupa, naakakit na. Nga na siguro ning anak, king sarili na, king isip na, ni, aliwa naman ning magpasusuka ko ini. Nga na siguro ning anak, king isip na, ni, aliwa naman ning mangilik ka na, aliwa naman ning mamalikin tayo per kwaldoldo, nino naman ning kikilik ka na ako ngayon eh. Lasan manibayo la, anyapin mangilalala, nga tao mo po. Pero kabang daragol na rin anak, kabang may kakaedad la, balo tamo, alalagpasan da itang stage ay ito. Alalagpasan da itang stage na tatakot la ka rin pamilyar lupa. And then they begin to learn and to know people's different phases in their life. Kaluguran kong kapatad, ngayon Aldo, king kapito ng Aldo, din kay katamong pamagnobena, ating mo namang mangilala. Nini, alang aliwa, nunay San Bartolome. Apag masusyan tamo muna man kapiestan ngayon. San Bartolome, agpang king ebanghelyo ng San Juan, mayayaw siya naman king lagyong Nathaniel. May ngari yung anak amangilala. Bakit? Lepita nening metong na pangkayabing alagad, Felipe. At nga ng Felipe kang Nathaniel, ikit miya, itang amanwa ng Moises, at itang mababanggit ka rin kasulatan da rin propeta, ni Jesus ning Nazaret. Jesus at tao Nazaret. In short, Philip was trying to introduce Jesus to Nathaniel. Ikit miya, oy ne, ing makasulat at makapangakong magligtas, Jesus at tao Nazaret. Makanano yung mengilala, Nathaniel, nanuwaring pekibat ng Nathaniel kang Felipe. Ating waring mayap, amani ibatan Nazaret. Ating waring mayap, alulto, ibat king Nazaret. Well, actually, bala mo binaksnerin Jesus. Bala mo kinahunnerin. Uling baluda, agyang nuka rin mo alawen king kasulatan, alang mababanggit na yung Mesiyas, ing talapangabos, manibatan niya king simple mong baryo ning Nazaret. Ngapin sabi na, Nazaret? Ating waring maya pamanibatan ken. Bala mo sinabi na, ating waring maya pataong manibatan Mexico. Pero kapatad, nga ng Felipe kaya, at inimburi kung di nang pansin, nga ng Felipe, tara, lawan mo, come and see, mekeni, at lawan mo. Tinuki Nathaniel, at karin, for the very first time, personal na ikit Jesus.
At may bigla ya uling sinabi ng Jesus kaya, o ini into na Israelita, kaya alakang akita pa magkunwari, may biglayin Nathaniel. Ba, ngenita pa, mikit, at kilala mo na ako? May nga pamulalaya po'y Nathaniel. Uli na ning sinabi na ning Ginoo. May nga pamulalaya. At nanong sinabi ng Nathaniel, Rabay, ika ing anak ning Diyos. Ika ing ari ning Israel. Ing anak ama ang ilala, kabudabud, akilala ni Jesus. Ing anak may ngaring mangilala, kilala, anya sa sinabi ng ating waring mayop, amanibat ang Nazaret, ba? May nga pamulala, yaking sinabi ng Jesus, and Nathanael began to recognize Jesus. And then he said, ika, ing anak ning Diyos. Meging malalam kabudabud, ing pamangilala na kang Jesus. Kaluguran kong kapatad, kung nantala rin kaya katang sarili, nano na yung level, ing kaya kang kasalpantayanan ngeni, king oras sa ini, king nano na yung level, ing kaya kang kasalpantayanan. At suya pa bakit ang level may ngari kang bingot, amangilala. Buri ng sabyan, hanggang ngeni, kapapamilyar king Ginoo. Imbang kasalpantayanan mo, kasalpantayanan niya pang mangilala. Hanggang ngeni, may pakilala, inga pong Ginoo king biye mo. Hanggang ngeni, may ngari kang anak amalati, maging irretabli, pamilyar ke ka, may palubos kakilala. Kapatad, nung atsu ka pa, king level ayan. Nung inkasalpantayanan tamo, atsuya pa ken, estado ngayon. Ing panagkat kaya katamong yeni, yapining, kalupa ng Nathaniel, kalupa ng San Bartolome, palalaman tamo, ing pamangilalata, king Ginoo. Ulitang kaya po ita, lupa kong matundo. Palalaman tayo pa, ing pamangilalata mo, king Ginoo. Alitang matwata na, at suta na king edad, potang sukatan may kasalpantayanan mo, may ngari ang anak amalating mangilala. Nung ni kapilan. Nung ni nuka rin. Ngeni na. Pwedeng angga angga, mangilala tang mangilala, kingapong Ginoo. Kilala tayo sana na yung ari ng Israel, yung ari ng Bietamo, at yung anak ng Diyos. Nano yung dapat ang gawan, metong mo yung importanteng dapat gawan, ba nakilala tayong mas malalam. Yapin yung sinabi ng Felipe, Tara, lawan mo, mekeni, lawan mo, come and see. If you will not come, nung lumapit, nung may pakikitan ni Jesus, do not expect that you will know Him deeply. May akilala. Come and see. Tara, tuki ka. Akilala me. See for yourself. Know Him personally and intimately. Come and see. Pero nung ikaw lalapit kaya, nung may pakikitan, nung may didenan oras kapamilatan ng pamanyimba, nung may pakisabyan ng Ginoo kapamilatan ng pamanalangin, nung may pupunta lang ni Jesus, karing kapara mong tao, lalo na karing pakakalulo, makanano may nga kilala. Forever kang mangilala. Isanta Monica, makanya niya po papil agimpanan. Maulagayang papil akayang ginampanan. Kimbiyan na ning kayang anak, iyapong Gustin. Balo tayong kwento na
aldot bengi pangadina ing pangakonverti o pamagbayo na ning kayang anak. May nga rin iya Felipe, sasabi kang San Agustin, come and see. Karing penandit na San Agustin, mangilalaya pa mo, ene palubos kakilala yung Ginoo. Santa Monica, pilit neng pagpursigyan sa sabyanan ni San Agustin, tara kasi, may keni, puntalan me, pakikitan me, kilalanan me, na yung Diyos at ala ng aliwa. May ngari yung Felipe, Santa Monica, alang patna, alang sawa, at never magmintis, may nagkating kayang anak. Kakabud mangilala, kilalanan meng personal in Diyos. Kaniting kapito ng doon ng kaya katang nobena, ako balo nung balo yung kaya katang tema. Balo ya po yung tema tamo? Silence means no. At po ning tema tamo, kambe ng Santa Monica, maglakbe ag nanagnan, alang malaklakwan king banal a kapulungan. Maglakbe ag nanagnan. Yapin ng peka spiritu ning sinodo, ne? At makanyan po isawat tanggawan. Maglakbe tamong ag nanagnan. Puntalantala, ring miyembro ning parokyana na ning Santa Monica na sisimba. We reach out. We go to them. Let us see for ourselves. Ilapit talaking pisamban, ipakilala tayo Jesus Karela. That is the very spirit of synodality. Anyapin, anak ko pong kasaya, anyang ating kong ikita video clip king Facebook about synod on synodality. Ita pong metong a night's altar server Kenny. Nano yalagyo? Nano yalagyo? Taga-Keti ko po. EAJ. Yun po pakwento ka na ako. Uling bisita ko mo, Kenny. Pakwento ya ka rin kaparokyayo po. And that, for me, is a concrete example of being a synodal church. Pisamban, apakilala yung Ginoo, karing taong mililele, o karing taong malapit kayong Diyos. Isunduyo po ing makanyan. Basan timpong alimbawa ito. Kalupa ng Felipe, kalupa ng Santa Monica, keep on telling people, come and see. Umeka, lawan mo. Kakabud mangilala. Kilalanan meng mas malalam pa. Ing Diyos, kimbiyem. Amen. Talakatangin. Karimbal ng kayadwanan nga tamo pong makibat, Ginoo, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Ulitan tayo po. Ing espiritu ning kabyasnon, patnubayan nesa ing Santo Papo, ding kaya katang obispo at pari, at ding sablang talatuki ng Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ing espiritu ning lugod, pisan metungan no sa king kapayapan at kagalangan king metong at metong ding sablang bansa ning yatu, ipanalangin ta aking Ginoo. Ing espiritu ning pamamatula, lunasan na sana ing kapagsubukan, ding kalulu, ding masakit, at ding sablang daralan kaligaligan, ipanalangin ta king Ginoo. Ing espiritu ning tetagan, ipagkalub na sana kaya katamu, ing pamanatiling darapat mayop, lulugod king Diyos at karing paratang tao, at gawan nakatasanang matenakan at talapatutu kang Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo.
Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Oy pamingat sa banwa, tiro mulat binayo ring puso ding apostol, kapamilatan ding kalam ning espiritu ning kekang anak. Kapamilatan ning kalam ni timuring espiritu, ipagkalob mo ing parati keng maging biyasa, mibabayo puso, at magmarkul, kingalagad na kening anak mo Yesu Kristong ginumi.
At baning kaya katang daon, matanggap ya harapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Oy paming miglalang, daraon mayake ka iting sakripisyo ning kapuryan, kaniting kapiesta ng San Bartolome, manano na sanang pauli rin kayang panalangin, meraske kami ing sahop mo. Iti yaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi yake kayo. Iyat na yu laring puso yu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Tuneping karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, ika, ingalanganggang pastul, aparating mamantabi at lilingap, king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gewa mong pastul ning kawan, ban makirake king obra ning kekang anap, at ibat king kabilyan da ka rin banwa, patnubayan da kepa ngening kasalukuyan. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel, karin banwa, daralit miing kekang ligaya, layon makyabe lang tuknang babiye kapuryan keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikaing pani bataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon ko sang lub king pamailasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananiye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka, at binyening kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para kay kayo at para karing sablang tao,
Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi yakeka iting tinape ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban mi ganapya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe ring apostol lalong-lalo na San Bartolome, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, igpangmayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, banggaman kingalanangga. Ngeni anting metong a pamilya, mausta king ipata mong at subanawa.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi. Bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi karengke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayana naning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman kingalanganga. Ing kapayapan ning ginuman tabes sa kapilan man kaya kayo. Ito ang yengeni, ing waganing kapayapan king metong at metong. Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaws king apuna na ning kordero. Ing katawan at daya ning ginutang Heso Kristo, isadsad na katangan sana ang gaking biye alanganga.
Manalangin tam. Oy paming malugod, kabang pagmasasyan miya, ing kapiesta ng San Bartolome, tatanggapan miya yung pangako ng kaligtasan. Aso pa nakesa na king biye mi ketiking yato, at king biye payintungol. Iti yaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk ko pa po sa huli. Maupo muna po. Magandang gabi. Parang nasanay kay Among Pierre. Viva Santa Monica! Pero Kapampangan, Luigi Santa Monica! Siyempre po, ating Tagalog niya, Managalog. Yung madre, maputi, sa Tagalog. Nagpapasalamat po tayo sa ating guest priest sa gabing ito. Siya po'y batang-batang pare. Kaklase niya si Father Pierre. No? 4 po sila sa kanilang batch. At kanina siguro nabanggit na po na si Spiritual Director ng Pre-College Department ng Mother of Good Counsel Seminary. Yun din po ang aking pinanggalingang seminaryo, ang MGCS. At mabigat po ang papel niya kasi pag mga pre-college, yan po yung mga high school graduates galing sa labas. No? So, first time nilang papasok sa seminaryo, kaya pre-college, parang preparatory para sa college. Kaya mabigat pong papel niya para i-guide niya yung mga bagong pasok ng mga seminarista sa kanilang pinapasukang bagong buhay, ang paghubog para sa pagpapare. Kaya kay Father Jerome Roque, maraming salamat. Palakpakan natin si Father Jerome. Baka kamag-anak po niya si Father Marius. Kung yung kamag-anak, long distance na eh. Pwede ka rin maging exorcise. Kasi po si the late Father Marius Roque, siya po yung pinaka-head ng mga nag-exorcise sa ating diocese. Kaya lang po maaga siyang pumanaw. Baka pinyang palitan ni Father Jerome. Ni Father JJ. No? JJ. Okay. At siyempre po, maraming salamat sa mga nanguna sa ating misa ngayon, yung mga sa Barangay San Pablo. Saan ang mga Barangay San Pablo? Tayo, talakad na po mo. Talakad na rin taga Barangay San Pablo. Palakpakan tala po. So, sa kanila po nanggaling ang mga magagaling ng choir. First time nilang kumanta sa parokya. Potaburi ng pisanesanekin. So, this year po yung mga choir sa ibang mga chapels nabigyan po sila ng slot sa ating mga Novena Masses. No? Magagaling din po sila. No? Parang dito sa parokya. No? Yung mga aseres po, mga San Pablo rin. No? Palakpakan na yung mga... yan. Yung mga knights, San Pablo din itong marami. No? San Pablo rin po to. No? Kasi marami siya. Palakpakan na yung mga... At yung mga legcom sa San Pablo rin. Palakpakan natin. At yung po mga EMDC, mix, halo-halo na yun. At kasama po ng San Pablo ay mga Parian Norte. Anto rin Parian Norte, talakad na mo. At alalo rin Parian Norte. Tayo, yung mga Parian Norte. Ayan. Yung Solid North, yung mga Solid North. Maraming salamat po sa inyo. No? At kasama po nila ay yung Ministry on Church Greeters and Collectors, pati Serbi Day Choir, tsaka honorarios, bilang mga operors. Palakpakan po natin sila lahat. Siyempre po yung mga sponsors natin, sina Brother Jose Elvi and Mrs. Lilia Cunanan and family, at si Sister Lilia. Wow. Kasi po nagbibigay yan ng 100,000. Thank you. No, at sina Brother Jojo and Mrs. Catherine Tuason and family,
Brother Jojo and Mrs. Linda Roque and family, Sister Cheryl de Guzman and family, Cap Carnita, Idos and nandito si Cap? Wala si Cap. Cap. Okay. At si Brother Odi and Sister Lori Son and family, talalo yata, talo. Oh. At Sister Marion Torres, Brother Ronald and Sister Alice Reyes and family, at Sister Evelyn Lakap. Yan. So bukas po, no, same time, same place, no, ang ating guest speaker ay si Father Carl Louis Cabigting, no, siya rin po isang batang pare, at yung mga giging mga head barangay natin, chapel sa San Carlos, Santa Cruz Parian, ding Apostolado ng Panalangin, Lecom, Ministry at Legion of Mary. Okay? So, bukas po ay kita-kita uli sa ating pangwalong nobina. Maraming salamat po. Magsitayin ang lahat para sa uling. Talakad naman po at pugayin tayo po yung kiyakatang patulunan ni Santa Monica. Pasalamatan kaya naman po, ingay katamo pong malugod ako raparoko, yamang Arnie, at ing kayo pong kayantabing pari, akaklase ko yamang fiel, king pamangong bira po kanakuban, panimunan niting misa, palakpakan tala po diyan. Ingino mantabi kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayong tutu, ingib pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Umeno ko king kapayapan, paligayan niya yung Diyos karing diyo. Maya pabengi po kaya kongan.